Ni Mbula vinaka lia. Ni mbula vinaka o ke muni ke dena tako soba mai nan roni pepa e rongo se o ke muni nanga ni sarabai mo ni mbula vinaka. Enda inga na singa buke lulu ndi semba ne kabani singa. Sa uti tok ngona tol ni uti tok ngona ni baka singa lewe na bono tok ngo i California i Amerika. Ve ke muni na singa radio bukan tua ngota lo ilingi na va tambu. E o indona marama ni rewa. Au baka tika na ngona ngo i California. E na tiki ni ngona ngo daka tiko. Baka caregiver e na bono ngo kaudi baka taltingana nungu bisnesi me baka ni ndorongo da tiko na bunga na ngauna kero na ndo baka madala tiko yani yo enda ike muni na nonda au na sintori kenda baka mbalabu na kito I katolo master sai sinti ko rawa enda ye na buku ni oso e bunga so na kai ndondonu na nona venga ravi me na boli ko na ndondonu me tiko kina na singa binaka endai e sini tiko rawa bat ke rawa na buku na au kere bi so ti sinti ko rawa ko ya e na buku ki rawa ngana marama I ruongo ki rawa na numanga me endai me singa ni rawa tala no ataka ya ni be ke moni kila kito sando tukuna tiko ya ni baka dada yo ende ki rawa no me ki rawa sereka be ke moni na veika e umani e tiko e na loma ni business ngo se na veika mbeka kito batoka na program se na system e tiko I lomango ko e rao kina vikito na viwa kanyongo ya li tiko mastasai ki rao tiko na le ruongo rao kina vikito me kito mai vili bak na business ngo e na lomani bai ni rao daka nito daka e na lomani bai ni venga ravi ki mamindui venga ravi kina e na veika ki rao na numa me ki rao na sereka ya ni veke muni me ki rao na tukuna ya ni veke muni se dava saramanda na program e tikongo o kitondo tukuna tiko ki mamindo tukuna tiko ni veke muni ni ravi ke muni muni mai droma kira na wasia kira na misika toka ya ni bakalele nga vikenda ni nana maki maikina na singa binaka enda ibinaka na ngono binaka ngo au no solia sarabe ilia mera mandangani ba matala tekiko lia ni bera ni nangai dolaba vikenda kendo lia na dava na system reido ko tiko I lomango na numo ko me wasia ni vikenda na singa binaka enda ni reido ko ni sindondon me ni lenga taka indona ka ni ningai ba mai na buturara ni mai fili bakin business na mona liba binaka baka lebulia binaka na vale vantili pina vale boni pula pina kana turang marama vekem ni na sarsar te komai si vekem ni talangan ngai sarame baka malua na BOC na singani kua na boko ni baka di business na mana liba lihat talengo au siama tikaningo na panu Alberta Canada o wani ni telebo na korna puni mona berata o bostelanga telebo na korsa kasa ni kua au se zaka tiko ngarabi zaka tiko baka caregiver na panongo au zizi baka taltingana nongo digital business sa roti ko baka tanemba kina balab ni nongo tidi baka tiko mai pena kauna bina kata me na nongo tala baka nongo biwa seni kua me una talma tamandanga na ngona usota kina na baka madala ni business ngo na matai sarangani singa au asota bi ko kina na social media we baka madala mai be au entona maramatina o klaya mbaka na buna ngukina na elongo nyureda ko entona tina pakate ke unga ruata litingana lubiana rongo bina ka bia on nyureda na rongo dana ni talano ni okwesa rawa katunga mena na lamani bale ya sarngana kai nretia wila mo bango kimte ana kawo na katete ko yo pakasangkarate ko mendona nungu burubure merawa ni kerabat ngamai bale merau ni tiko ngake ni bale beke mina santo ronga dana nungu talanoa nina ronga de tiko na nungu waseti ko ni mesudi ken nungu manele wan total na ka o reza ni mitiko na bonongo na raki mbata me baka ke membrindo ni to nongo ngo sana ka ubiara rota ni mikina ubian rota ni mena na lo mningo na mbata obina katane baka lebuta kina nongo ngona wat kero na lubiango ya ni ronga tana ni tala na maramgo ngai baka madala tako ko wi na business tuno ka na business ngo ni sa rosar ngabu men beauty kina na taka tonde ke sabango yo ke ubina kata ro baka mulan de lama na ngono ronga de kini tuno ko na kenta na may bulida na kena may karabe na business na kato ko e baka rote ke weekend
kona system ko kita ndoka baka lebuti kona automated system. Yau kila keba kai kundo baro mati ko mai na taro mati ko baka na nomu kalau mai loma na nomu lenga takati ko na nomu kila baka computer maybe your computer skills is limited. Yau saranga indo bata ngangor rere talenga awazuru rere tu mai yo ba bina kan usini bakatara na rere me taro bana nungu kalau au saronga tangan rumah tala bangko kim balata talenga ente nelo ngoni kiro bital no saranga bangko urei tu kaya ni urei di koya kero bingiriti na telefoni nyuma ireza na system go nangono udurkina na lomani business nangono metakabe kenungu bakandindike o baronga na webinar au soma sarna nungu membership fee me ireza na kambaleta na products ko tiko iloma au ndikeva na kambani ko bakaro takati ko kema me affiliate kema batiki na ko baro takati ko na products ko nona talete ko na income streams na dum compensation and all this kila bunga na kai tiko bana lomani training buki usar nga mi uteki bue utali takamandanga ni raw tu mai na kena na buli ni video based kila toto bata bina nga ni nda buli tiko nandona lomani classroom babaro nga tiko benta nga si buli dindi nga ni usasara bachuk nga baka yala bana nungko computer au ngeta kabati ko na kai tiko ni tiko mai iya ni baka mureti nga baka malor ka keda ko na ka keda baka computer ko ulang ka takatu ni urida searching na kai tiko ni mai ko tambakan go la ko ike tambakan go copy and paste takan go bite ke na kala lai keda baya baka buli ke tiko mai be ya but no saranga o tiko buli tanga mi kino ya na baka lebu tak sina nungu skills ni baka ngata kana ya baka lebu go la ko saranga mai bana nungu mai ka bachunga na training na lomani kango kona ka baka business o ya wendua au sanga baka ndo disembo baka di business na ndarongona no business background at all au marota kati ko ni ula mai kona na lebu na ka ko nda kila mentangara bache ko as a business owner mendaro ni da reach out tiko kina beira enda buna tiko beira na nda waseti ko na kambala tan business na nguna rasabi durme kina simersa turme kina na kalawa na tuku ni business kambura kile servira da kabati ko na nito system ke baka ko ndo sa register mai o sa turre tiko baka na email la ko na ngona man ko register kina iksan kila saran sana la ko ni bi kon na thank you page da tiko be kito na thank you page register tinga ba ko na reden sa ambas na thank you page kambi patatiani endo na webinar ana ka todo ya kina misama yuele tu na business owners o ko ya kambura ka na business esa daka tunga mai kana na system go oi ko san gai pakatunga beiko o binakata mondike ba sesen la ko lang ano masali so mikina so sarato sa rekala mersa soma menon 149 nan membership fee ko mandanga ya ne sesumi ni na rede tiko mai kito le nanguna au le mandanga nanguna so ngono mo ditu so ngono usiang sartunga ni atenta to na ngum business ninto nga sa rede na ngum kamadala na social media tep takan nunggu website baka kita kermatal sekali singa na website nga na matani kato beke nindala kami lamang ko na website man nga sa build coach to weekend kanta the part of it is already built the main part of a website ay ko na kami da kabang ay ko babuli da talabi ko na training ko na daba na mo pato ay ko meron game view bata undo kati ko bakalebu nito training ko baka buli di kenda menda na kamenda da kabo kenda menga ironi lako bata ngai gigi biki ko chiko na automation kona na website ya nyo sa duruma me na website ya nanguna sa register kina sa kata kasar ngai kana system so iko ke baka eksona lako mayo sa min na business owner sa build ta kana website nanguna ngai ndo sa dureni kina biko sa tiko basar ngai kana system ko sa di baka na business na beka lau todo ko meda kabo ko ya bina kata men di ka na business sa ro na bita kata bata chuk nga bata kena na system sana da bata system ya kim sa kim muele tu kala nunguno ya so nunguno taka tu la ko menungo business notification sala ko mai ndo ananungo baya so nunguno mo di tu nyu yan ramataka
ang basic mai baleta ko sala ko tunga 24/7 sa ka tunga ba na system so ke baka nakanga usa ke dorite chuko ni bosar tunga ke okenta nga ke baka nga mendar ni solia na nondangona menta solia nondangona menta mai pulida nga ke baka ko ni soli como mai puli you have to give yourself time to sit down or la koma yung garaba na varongoda na video ke baka rute ke tu mai na training ni nando redati ko sa ngona ke tondo posta ka ti kompalata nito weekly mastermind and do tala na tikini buli baka rute ke tu be ke na business owners ela ko tu baka ruai na be madhaw live ya ke baka ke mga lala ke maminta beta na ngona live kina ke baka sianga it's always there for us ngona nga ke mga lala kina ke memili sarab baka ka undor ka umitali ta chugo lamang go antili na baka enta baka bulan-bulan ta kichugo nga baka bulan-bulan kiko baka buki ke na search nga nan da system nan da di baka chugo na nan business senga tali ni yo madan ngono durme kina seng sarganin do kilato ko nga witar tartu kina ko nga nan ko koche marama ni balay nakanga buki uto na nito business community na nung kuto sa chukulama senga nindo kirobi kilay klanga yo ngono se tiki buki na se baka umanduwa na bagrita ka na pakanga ya baka nganda slebi kan tan tan sota batika baka tamanduwa enda rere enda kay enda paki klanda lenga taka turo mitu sempre nindo atala kangor nang bangin do na scam gori kake ba yo ya usa o bara represor tunga na babini bina kanela mani business ko baro teki to na community support tu na nondamento tu na nonda coach sanga itu na kemi sanga buna nondolo ndolo sa ti ko lamongo kemi mi bibu ke search nga ba kai keman la ko bata ke na mastermind ba karona be madao kono ngono ko kita saka ngono ko saka mi lele butu na ngoni to ke ngos do atale na ngoni sala ra ni ke mi bibu ke tu ke ngo ba ngoni to ke mandanga ni rara no nanda vitala no nanda bi wase kla we have the same toto bata tuna nanda understand ta tu bulan na be kaya da ba buli ke anda rara ni ke mi vitala chuma mandanga ba ngoni to ke Esati kaya angay tiko tanda be group lalay enta may level to buket to nanonda karaban nanonda din business. Hindi naman na nga ninonda tiko na business. It's our own businesses, but we have the community support all around us. So the system, the automation, ang nakautalita kan balata na nanggarap na business ngo is that automated system. Pwede di ba katubi kay mami 24/7 na ni mami doing business. Autalita kan iba karuta kito na beka to kan balata na training na nungo leveka bata kena nungo senga ni kila baka benar na computer bukiyo to na kahit to banalo mani training site ngo. Au senga tali ni ulay so mamuli kuli computer talenta na banua. Baka it's sala ko kita nga may nando na package, everything is here. Ni ngono durme kina sa tu bata na nabuli tu bata kina support hangay tu na product kakatudo ko nga anda binakataminda mangarap kina do na business, it's all in here. Sangay bo nga kenda bakata kikenda mendangay klanda soli kenda ni menda buli. We have to be open minded. We have to open ourselves to new ideas. Okla ni lebo weekend bakando sonona don rendre to na nonda toso bana sona baka na no bo si sona kabo duango. We know this is new. Senda go chukumbeka kinai. But you know kita sandoka bako sama. This digital era is here to stay. Ora baka libo-libo ta sa chikinongo. Ko sala ko mingo me sa me didi bagi kenda na ngay bo santang gay chikin kinongo o kenda nga menta mo di kenda may menta may lako bata kenela ko lakong go ano buna o klani ndo nguti ko na nito asete ko yan menta lako bata kinango na sabi so no sabi bisa na wala ni ngarabing business keda sa rita menta nga beran na be kampan lelebu saran dollar na nan resto online this is a new way of doing things ko ke baka ni no baro ti ko mai nilenga takati kung baka nanonda kilaba ka computer ndalenga takati kung baka ni siya ni todo ko tunong takila ng karabing business o lenga takang baka nyo ikon doon doa ikon na may la zakabon doon doon kango you know usaba ko madala takotia our system our business community is todo ko na kay bakarutak ring doon na business owner ni kay durmay nakatudo ko bakarutak ito weekend
Angay bakatunga weekend. Yeah, sarang nakatangan do tukuna rona ni mami coaches. The only variable here is us as business owners. Because the same training na training ako rata ka ba chiko kwerna sale toro chingo na 1 5 ona na matani bika na ndona bula na training batanga iko baka ngai durumeni ko iko talaga na ndona biko the same training na ve groups todo na ve bully todo ko itikalo mo ndola kede chiko weekend o kenda ngana na dasuli kenda menda mai baka ngataka da mai baka ngataka na bully da mai baka ngataka na support sana ngai ndi baka tau tikna weekend yo nitaka ninda na ke bakanda nuinga wanga tiko senda verata ngo reriko without enda baka titinga tiko kela na nda baka titinga na ngai rani buke ko nga ke baka iko tormene kala mo mai baka mondikia ba mo mai indikia ba mandanga you don't really have to become a business owner, just come and check us out. Come and check us out by mo register sarabna webna sama sarno membership fee mo ronyo mai member mo mai reda na kato zo ko tiko ilona na vale bontile binaka baka lebuli atoto kana ibaka madala mai Canada na singa binaka nendai ena buku ngani be baka ungeti ena buku ni be kainda don monikla etiko I lomango no muni tarombeka au baka tiko be J tupo o kela niko sar chuma yo taronga tiko mai how can you go in say ko bulida baka ng business ko sato ngangor na website be J o somatik ngani ngor binong talimoni www.ilinaratambudigital.com ang na website ni tap taka ni imbite ka na ramuni no ni email address nangay ni wike mo ni na basics ni business yang garabiting ko na mo na liba sa global online business mo ni saraba ni sin somakina indona ka yo ni saraba mandangani ngay bakanday taka kero tike mo ni then you proceed further bakaki na beke mo ni na pamureting may na page na ilia na singa binaka enday ni tap tak nga no na website na bekake daw baka madalata kaya applies to her website also so go ahead do that tupo balata ni ureda ni ko taro tiko mo kilata nga ni ko sar chinga may na ngaunongo yo ba binaka bakalim wana na ibaka madala totoka may Canada na singa binakanda na mata ni baka tatar ni na tarong na daba saramanda na system korto tukuna chingosya program korto tukuna tikongo weekenda ya ke ba taka nga na bosa nga baka viti sa na nonda bosa ke baka madala taka weekend ni na system sa program ke raw tukuna tikani weekend ni sai kwa na beka baka raw takito na lomani business ngo na be kaya baka raw takito en lomanin business ngo rawa kina be iko be yau mendaru mengai bayani mona ne rakaba kina na no mon business mona rawa kakina right iko wareni ngai mai lomango ni ko ngai ngama ni ko mai diri bakin business nga sini ko ngaya iko ngai mai raw takibi ko the stepping stone to be successful right so those are the system we're talking about today na stepping stone go paruta ke umani ke na katodo ko it's neatly done veiko ngai mai as an individual to become a business owner iko mai baka muria na veika ke dengo baka rauta ki ko yani moni rawaka na vesinga ni matak right and a system se program ke rauta ko na tikongo and why are so many people choosing our online business na tarole bunda na tarong na tabay lelebu sama ida kabat ko kina ng business ngo. Sa iba kandi ng bula na wake mo ni na duro tiko may na mado sawoti na mado ngo na singa enday ni sa so much ko may no ni 149 ni sa duro tiko may binang business ngo binakabagaliw. Ni kemo ni sa te ke warara matakian ni sa reva. Na daban din na tiko loman in business ngo roti ke mami roti ke mo ni talanga. Binakabakali mo muni baka muriach ko may na page ruango kana katolo master size ni chiko raw ke chiko no muni baka tataro ni tep tak ngayan so de ko pa murietiko kila message takiko me rawi ko mengay baka madala may be ko and why are so many people choosing our online business because it's a one-off business it's the best right o kwendo ng business kilay tani may be ira na be business style ra chiko na online baleta na daba baleto ko indui may be ira kide hindi na ni baka ruta kina be kay loma yo na be buke tiko iloma go iko may taray na kina no mumbula baka nga ninda susungone iko may nurture taki
mo na chata ki mai ni ko sengai sudu iko kila iko maybe breastfed o maybe kung unu sudu mama vati ko na yado na ngono mo na ibakani mo sa teke bukana mesh food yado na ngono mo sa na ikana sara yado na ngono me kusaro ni babulidi mo laveta na no mumbilo reida ana vika o ronito kuna kina ke oba matata takasara na dava lele versaduru chuma kina bina business ngo sai ko ya na vei buke tiko ilomango na tori ni lingamu mo sa teke bu tombale takian ana kai tiko ilomango na mai zakatala nga vike muni azaka mai vikito na viva kani kito ndo go live chiko na vei singango azaka vikito na vei kango kito na numa ni roti kenda senga ni ongai miloma iko ngai misanga no mumbula bata kiko reida senga ni vaya iko mai ngarabi iko mai vakai sulutaki iko mai vaka bulidi nangai vaya na bekango ni samatata vaka woti na bekai na buku no mumbula sangai rawe iko mombiu me ko ngai tombale tondo but ni ko mombiu mo tombale tondo there's somebody at the back guiding you na puno iko ni itavange beka kina se na puno iko ni taoki ne totolo na linga na me reach out me toriko toriko for you not to fall right miko tomana tali chiko ngai kendo na ka baka toto bata takaya ya saranga na ngo baka toto bata takan da susungoni ana be ka una numa mo ba madal takan berni ngai bayani na system ka kortiko ilomango na be ka etiko ilomango ngani tikenda saba madal kinolia ana mateni kai me vakavi ko na mateni ka me matata veiko ke ko sana numa tiko ebe ke mundo na sar chuma ebe ke mni na sar chuma enda ebe ke mni na gani saraba imur ke ko sana numa tiko mo join taka se mo ngai bata ngai go me matata tiko veiko we help you start your own online business kita una nito itabi na may buke iko right for you to start your own me kito mento takiko me kito guide takiko binangoni salan dodonu ke ko nei lutu dala no ngai ko biutal mai baka dodonu right so we help you get there ani mateli kami matata sabaka madala kinendonesa no lia maleta na training binaga baka lia no boka madala ta na training yo senga ngani me baru tegi beke muni na buli ni sember ndangai ba na buli me matata tiko beke muni na system ko ya offer tagi tiko ngo ko ito soliete ngo it's a proven system. It's been running for years. Sa vivi tiko mena system go sa proof taki ni system go it works worldwide for everyone. Despite where you listening in today. Say bina bono ikontambe tiko maikina na singa binakandai. It works for each and everyone. Right? It has been proven. Ana system ko kiro ba marala taka tiko eningo. Saba katora bakalele olia. Bina training. Sa turo mo ko bakalele na training. Kito offer taka ni veiko. We offer you a support and marketing training to help you grow your business. Sindo nga na matanggali buli baka Vitalia iko may vakaba. May baka buli di veiko na marketing training. Ko iko mo na ikenan daw kina na baka nga taka na social media. Mo ikenan daw kina. That's why ni kongay maybe ng business singo. Kitondo tukuna tiko bikem ni you need a laptop, you need a phone. And you need Wi-Fi connection, internet connection. Right? So ni kongay may vulida na marketing training, iko may vulida lamango, it helps you grow your business to another level. It helps you post on social media. Right? Bunga na kango may vakabulidi veiko from the no knowledge, says when a limited knowledge, no knowledge or limited knowledge, for you to become, experienced, for you to gain that experience, for you to know what to do when we talk social media. Right? Iko may turikina, iko may vakabulidi kina. Right? Asa baka madal kina baka binaka o lia. Aurongo di lia talaga niya tukuno ko na automated system. When a business go one of the system for you to know. Keko barong enda siyang ganirong imuri. We offer an automated sales system. Siya nga ni kita offer taka anyway ko na sales system. Iko may baka bulidi. When a system and we build and manage that system for you. Iko sin may tara na system
Iko sinime embulia ni veiko e baruta ki veiko. Iko me intambe ngakina na buni kitondo tukuna bakosama. You come in, you plug yourself in and you good to go. Right? E ana kaya me matata tiko veike munina. Automated system e tiko ilomango. We build and manage it for you. Right? What better way to come and run a business? Isa baruta ki tu weekend na katodo. Nakangi mai baruta ki weekend. And do talakata lauruni bamadal takentai. Why the three of us or so many taukes are kalaungata, they are blessed to be part of this business. Because we offer you a trusted company with high-paying commission products. Kanda sakila kede ni dangaiba mayendo ng business. Online, toramanta ke online, it's either iko na may bolita kando na product or you offer service. Either or. See, either or. Iko may bolita ka na products, iko may offer ta kando na service. Irna soma. Okay. Wina online business ngo kito bakarutang na product. Kito daka-daka bata kendo na company. We affiliate ourselves with a company. Na company ngo sa dito may for 50 or 51 years now. Sabakan day take ko ito ng buturaran ni didi baking business. Right? So, kimami may bandamberi kimami, when we affiliate ourselves with this company, kimami sa main dambeti ko yung doon ng buturara, kwa na siya ni ko ti kimami, baluto ki kimami sombo. May nabono kimami dambekina, kwa sangay tosoy kimami daki. So, okwe ofataka mayo, okwe bakarutaka mo okwe, you know, the product ko na investment ko kitong doon ko na bakabunga, kenda may the kaviloma. Okwe, sana nga nita kapabitali ito man investment niya. Investment niya, it's the health products, right? Singi nga niya nga bitatabi na nga birna ngone, nga birna isolsole, nga birna biokan. Enta may baka nga takakeda na product yan, baleta nonda, mbula ni tiko, mbula. Yana kame matata tiko, ngay singi nga niya niyo fatakabikendo kwa na health products ya. Baru takapitala nga okwe weekend, you know, ninda may tika muna ng business ngo kwa baru takabikend kwa na products and investment ninda may nakaba with high paying commission. Sa rota may doon na isaw may dambe kino product, baleta na commission na may dambe kino kwa ilake, it's high, esach ko binak. No wonder batal nga yan, baleta na product ko, provide ta kamay doon na company, been running for 51 years, it has been proven. Sabakan day take ko yung buturara ni didi baking business. Dabi kemo ni nanonda. Ngona sasanga me kiroba madala takabiki mo ni na be kai tiko lomango. Kigima misini to kuna tunga ni baka vitalia indona ka. Indona ka kima misama baka nga takatiko na kana product kima misakila na kana binaka ena buku ni matelelewu. Ena buku ni veka kima mengunuba na kinawai. Kina kila kima misaba kila na kana binaka. Ame matata weekend. Yon in the bita manta na company, we are talking about the system here. We're talking about the program. Kona business ngo ya offer taka weekend, right? For you to have a better understanding. Kenta bita manta na company. Indua talakata le offer takilo mango ikla. Na time flexibility. Sa kanren na ngauna. Unga weekend siya nga nonta ngauna. Kala? How can we run this business when I'm doing caregiving work 24/7? I want to live in caregiver. But I still can run this business. Right? Mata imbalitan automation. Koti ko ya. Na kinikaruango, we offer time flexibility so you can build your business in your own free time. Niko may druma ng business singo. Solibi ko na ngaw na kere. O iko nga batagi ko may tarada kene o iko ba vinanomungaw na nga ngalalaki na at your own pace and time ng business singo. Muna intambe nando ng buturara. Right? Iko may bakabuli din ng katodo ko, iko na nay rawakanga. Waray nyo ngay may lamango, ngay may tukunibi ko. You know, we give you 2 weeks to complete this section. We give you 1 month to complete. No. Iko ngay may lama. All the time is yours. You are offered a time flexibility, binalaman ni business ko, you know, to build your own business in your own free time.
Da kota lama rua chiko. Nakatoda ko kangi mai baru takian weekenda. Kay ko ndo sa lama rua tiko. Taro mai wilia, taro mai via sio iko mamuri masta sai. Taro yani be masta sai. You know? The more question you ask, the better for you. Maleta na lebu nga ni taro iko taronga na no knowledge no mukila and rambe lebu. You know? And we will try our very best to answer you. Eh? Weke muni na sa duru mai andai, ni duru chuko mai andai, au reda ni lele sara ni rongoda vina kabaka lebu na alo matua. You know? And 2024 for with you starting your own business. Eh? Kakaba kian vina 2025 me sa di na business ngor. What better way to end 2024? Eh? Endo na kae sona kae tiko ilomango ko kiroro nanu me kiro baka maral takani bikem ni na system na program ko offer tiko ilomango. Sengenga niya ni rongoda. We offer multiple income streams through our program. Niko sangay may lomo sa may chiko lomo sangay reda. Nabe matani katong boy tiko ilomango sengani ko may libre ng business o may rawa kale lebu tale na be matani wai ana kana boso mbeka bagabiti ana ve matani wai to bure mai bina udu wai lebungo so no mo business sai kono udu wai lebu ko irna ve matani wai lala yarangai men ron romai kina era tiko tale lama go nei bure le lebu koron me raw kai lama. There you go. So ndaba binibina ka bakale bo yantai ni ron tandola yani ve kemuni nei baka madalango nakanga may binakatuki na business ngo be kam ni nanonda nakai totoka kina ni kongay may loma you know sindo na kilamit ko may biko you don't need to know any online business kasi sa di ba katumayin do na business waray right? No technical skills needed kaya ko sinikilabi na ka na computer sinikilabi na ka na social media come in olia tuko na niyo kwa baya sabi nakatoko olio wangay may sangay rasar kila usin kila tu endo na kanko reda na mono sa mi ko chiukina reda na mono sa mi tambe kinolia ulia ndo mamandua nan tambe bango me bosen reda nan do ni ve kai sa mai wuli de ko ti ko me binan do na banua rabi ko me expose ta ke ko yani me tuko na kan o ko endo na ka kila na tabe bakina balitanga ni kandina so we are proud business owners to be telling you kimem sinimandua ta kana tukunan because that's the only way to help you. Right? Kikimam may bangaluet ko kimam na nakachangabi kimam kenay labalele kim sa mitor chicken. No rin ba kanibina kami na sotan balatan kim ni sinikila. Right? Kim sa tukuna tipan balatan na kaya na binak. Right? No experience needed on your part or technical skills needed. And doon na ka mo ni kilabi nakachikuning may lamang ko waray ni doon na bulbuli taki ko may taka. Waray ni doon na bulbuli taki. Right? You can make a no investment, yes, but you don't sell the product. O back office, bolita ka ko. Build ka no ko na funnel na system ko da kabo ko ya. Baka buri me da ko da kabo ke da mo ko na kato ko. O yiko, what ka ya o sindor bolita. Kandar me da kaba. Right? O baka mo tan saro ti kanta pa na kaya. Tuko na talang aulia, you are the only variable. Right? We are the only variable. You are the only variable. So it's totally up to you. You take action today, your tomorrow will be better. You don't do anything today, you'll still be the same. So why not? Why not? Dasasangan da tobolea. Weke muni na rongenday, ukilan kerosaba madalawa binaka ukila saro chikendaya. Ni ko maingay ba na ingay ko mono to manatale iko re ni maingay tondo baru takibi ko ira na tuya sam mera maingay bi ko ingay ko so tiga bungan ingay sudu nga may mongay durani loma there's somebody there with you me da bana ngono satu da kenapa mroro mongay en due na toka nga yasa me toriko ni kombale toriko till you are strong enough to go on your own. Right. Ana bibang get may bikira na singabi na kanday. Bekem ni nang ganyan nga lemuri, bekem ni na sar chiko. Aure da sale sa da message ko mengo
Au kiro baka binibinaka bakal ni wiki mo ni. Kila that you took that bold step to take action. You took that bold step even to register without paying any single cent. Register in the website na Elias. Register mo yung website. Right? Just to go in. Mo familiarize taki ko man nga. Naraban din na itakati ko ilamang ko. Kung dari nga mga namin ka sa totolonganin dito kuno waray. Amba de iratal main gor. Kuwa. Ker. Tatoro pa bimbin, tatoro pa kaya matua. Nenggay santang gay tikina. Santa may chiko talengo. Nandi siya ba ni kabani singa ronong do rosang bulkaba. Santa may ba uti talitunggo ondo na ambaki. So nindati ko mandanga na singenda inda releso. May na January kinabulang ko sa balakan na itabang ko. Na ambaki ronong do rosang bulkaba. Releso na taba iko sadakaba may na taba iko sarawata may. Right? Binapono iko sama intambe kinango. Au bukan bote ke ore do iko no sadakaba may kineso na kai binakabe nombula, maybe financially, maybe personally, binakabe nombula bubale, binakabe rotonongon. Au bukan bote no kenda na ba binakatekendo. Kila? Enta na paka binaka that we took that step. Yo bikiro na biwa kaningo. Kiro betu kuno tikani bikemni. You know, there is an opportunity here today. Kiro sama madala ta de ofta gitu lo mango weekend. Kiro satu kuna ya ni weekend. Kila? Da fukun da ya lo matuan da turne mate ni da bikala. Weekend ni nasa somo tu meni 149. Me da bana singenta ini se so mitik ngamai. Ni rangota ni kaku ni ne wele bina 149. Ni usa somo ramai gorno mo stepping stone into this business community. Gori ko sanere ka na beka itu kina saba matalta ken weekend ni na investment. Dito wala mo nila ka ba ni investment? Only and when ikaw ka ba ng investment, then only you become a business owner. Right? So do something about it. Tobole, mitagami ubawat yan na 2024, at least we start a business. 2025 is another stepping stone. Da sa tika bubulida yan, mitang kaibayan na beka ito ilyo. Yabe kira nga nabiyo kanya na singabi na kandaya alis ko mastasay. Kiti ko nung nibataro ni message taki mastasay, ni message taki Elias, ni message taki Aumay. You know, we'll be more than willing to answer you. Pero baka binibin nakabali ko nung ningaw na karo, baka binibin nakatakim niya ng ganyan gaybay muri. Nabiba kararamataki. Nabuko ni be kay chikolo man business ngo karo na nung may karo wases. Sereka ni be kemani. Muni kalaw nga tatiko. May aga pa na mga mainggo. Kito nang gay lore talene ng butura raunggo. Pinakabalib na nung muni sa sanga. Pinakabalib na muni do baka murieto ng roni pepa itolo. Kito ndo be baka raramataki tiko ya ni muni kalaw nga ta. Muni kalaw nga ta tiko nito mo demanda. Pinakabalib. Maka ni mode.